Ulalele Beaton Breakfast Show ku-104.1 The Pumping Beat of Gas. Sihlale sifunza ke yenini si breaker down buhla ke besibreaka ke H na L sigcina sesingena ku L last week la sakhuluma ngelanga manje kumnanzi ngoba ilanga li-ownwa ngithi thina la eMpumalanga ke kuba kuhle ke la kuna Prince Valley la msakatweni line indaba kuna Prince Sizwe mina ngithi angomukele ku Beaton Breakfast kunjani? Ngiyaphila ngiyabonga ukuthi ningamukele lapho sibabingelelekena nabalaleli eMpumalanga sithi sibongeke ngokukhanyisa ilanga nesivezela lona ilanga siyabulela. Shothi kufunani isihloniphe kakhulu nathi siyafana nalama diet le province shothi diet yelanga le nathi nje masingalwa kahle kahle igold yethu sile la eMpumalanga ngileli langa kufuna nje sisho ukuthi kulamanye ama province kufuna khokhe before silikhipha maningafuni ukukhokha kukhanya nikuthola anitholi lutho impela njena futhi njena ingagcinanga nje lapho ke nokuthi ukukhanya kwemvelo kwenyama kodwa futhi nakho ukukhanya lokho kamoya ukukhanya lokhu kwezwe lethu kuphuma khona lapho eMpumalanga noma ke na umthelela ke namkhulu lapho kumele uvumbuke nje lapho eMpumalanga amagugu amaningi sitholile ke nalapha ngibone nje noma ngakwazanga ukulandelela ngokuphelele ukuthi khona nama pyramid lawo esiwabona lapha eGibhithe le akhona lapha eMpumalanga manje ke uyabona ukuthi eMpumalanga kusamele nje nimemeze kakhulu nalo nabonzalo yelanga uyabona nyalo vele kahle kahle sosinika yonke lento lesiphethe nani inzalo yelanga. Sicalisa introduce ke i-science isikhathi sikhuluma ke ngesintu ukuthi okay isintu sithi spiritual science savela ukuthi no akunaligama lisho lo science but ngumsebenzi kwakhona savela lohla mina ngithuse mawusivethela lo L ngoba bengingakamboni ukuthi uchamuka buvele wathi lacha sekavela ke la was-introducela yena ke la kulo L kuyifinca nokuqhubeka kuyo le L because lo hlase siyamathi ngiko mawuthi utobona ukuthi sihlase yawathi sine order ukuthi sathi ukuthi kune class lesinto asilimisi la msakatweni kuthi okay sesiubambile hla siubambile then lo L asibuyele kuye ngoba ugcine nje sokuzivetela yena uma ungafuna ukucala emuva then sitokhona kuchubeka kahle ngingajabula sizoqala ke kuwona uL lona kodwa ke na asithi ke na ukuhlehla kancinci nje wena ke njengomuntu ke nongumqondisi ke na ohlelo ke na uzobuye ke nosidonso sithi osibuyisile kuwona futhi siqonde ke na okujulile ngalokho kuyisayensi kanye futhi nalokho esithi ke na ngokomoya angishongo ukuthi ke nasinalo igama lesayensi ngithe ukuthi ke nabantu besuke bethi asinalo igama lesayensi kodwa ke na uma usubuza ukuthi uvelaphi umuntu ke nabisaphendule ethini ephendula ukuthi hayi cha ngiphuma ngalo ngiqhamuka kanti usukubuzwe lapho umbuzo owesayensi kubeke na ngowazi ke nesintu usifunda isintu kumuntu uyazi ukuthi cha uma usobuzwe nje kuthiwa uvelaphi igama nje lemvelo lelo gama lelo likhomba ukuthi abadala ke na bebenokuthi ke na bahlupheke ngokuthi ke na imvelo lena esinayo isithola lapho idalwe ngumdali ayithina iphumaphi iqhamukaphi ivele kanjani ivelele kuphi uyabona ke yiwo lo umoya oqhubha ke na i-science hayi ke nasichaze ukuthi ke na le gama leli science sikhumbula ukuthi ke na igama nje na elisha elivela manje elivela ngenxa yokuthi bekumele manje kuphuculwe umkhuba lona obekade ke na kuyiwo osetshenziswayo ukuthi kufinyelelelwe ulwazini emhlabeni lo mkhuba lo bobizwa ngokuthiwa ke na i-philosophy natural philosophy ukuthi ke na i-philosophy yemvelo uyabo i-philosophy ke na legama lela silitsheleke sizoye sixoxe ngalo ngelinye ilanga ukuthi ke na liqhamuka kanjani esintwini i-philosophy yemvelo lena yaya ke na mase kufika ngo-1600 sekufika u-Isaac Newton sebefika ke manje sibafika nomkhuba omusha wokumisa ulwazi ukuthi ke na lo mkhuba loyo ke na wayesuku manje na ungasayenzi noma ungami lapho khona iphilosophy lena yemvelo bekade ima khona kodwa manje ke na uIsaac Newton ke na nesizulwane sakhe besibafake isivivinyo ukuthi ke na ulwazi ke na kumele lakhiwe limiswe ngokuqala nje na ngematematika bese kuyabuya futhi luvivinywe uma selivivinyiwe ke na yilapho khona selizomiswa sekuthiwe ke nayi cha
lolwazi lolu ke na limpela nje nalunjalo liyiqiniso. Uyabona ke manje ke na yilapho khona ke na igama leli ke nelithi science ke na uscience ke negama elilathini sayilisho ukuthi ke na ulwazi. Yilapho khona ke na selilethwa khona ke legama leli ke na sekwethiwa ke na lo mkhuba lona omusha okuphenya ulwazi yi-science. Abantu ke nabanokuthatha ke ukuthi ke na yonke into mhlambi technology yabona amacibanda ayi-science noma ke na okushiwoyo nanoma ukushiwa yilaba ke nabaneziqu ze-science yi-science kanti cha. I-science ngumkhuba okumisa ilwazi. Imkhuba wokumisa ulwazi uhlukile angithi ngokuya ke na ngeinkambo ke nezikhona emhlabeni. Ke nje nabantu benkolo indlela abamisa ngayo ulwazi ukuthi bathole umuntu noma ke na kube umuntu ukuthi uyakhuleka, lo muntu mhlambe uzincisha ukudla, uyazila lo muntu lona, ugcoka kanjani lo muntu lona, uziveza ezibonisa ukuthi ungumuntu kamoya. Uma lo muntu loyo ke nesinikwe igunya, abantu sebemthemba, sebamnika igunya lokuthi ke wena ukuthi uvelela kwabaphansi noma uvelela kuNkulunkulu, lo muntu ke na uzothi ke na abeke ulwazi oluya ngendlela yena abona ngayo isimo somhlaba. Bese lolo lwazi lolo ke naseliyamiswa ngenxa yokuthi phela manje lona ovela kuNkulunkulu noma lona okwazi ukungenela kuNkulunkulu noma lona okwazi ukukhuluma nabaphansi noma nemimoya noma namaphi nje amandla amakhulu abantu abawakholwayo, unegunya lokuthi asho ukuthi isimo semvelo noma isimo somhlaba siyini. Yenye ke indlela leyo yokumisa ulwazi. Kwabanye ke na kube ukuthi ke na cha bona bafuna ke nokuzwa ukuthi ke na umuntu ke na uthole ini kwingilosi yiphi kumoya muphi. Bona nje bafuna ukuthi abatshele ukuthi lento ayifundile uyithathephi, ukuthi ke na uyithathe kwincwadi yiphi. Abantu ke nabaney'ncwadi ke nezahlukile ke nakhona abaneBhayibheli okungamaKristu ngokwahluka kwabo, bese kuba khona nalaba ke nabaneQuran ama-Islam nabo ngokuhluka kwabo. Bona labo ke nabazokubuza ukuthi wena ulwazi lolu olunalo ulithatha kuyiphi incwadi, awukhulumi nje na ubeke ulwazi ungashongo ukuthi ulithatha ncwadi yiphi. Bese ke nalaba ke na abaqhamuka ke ngo-1600 lapho khona lapha e-Europe baba ke na ngokuhluka ke nokuthi ke na thina ke na uma usinika ulwazi ukuthi ke na nayi ke insibo yami mina nakho engikwaziyo noma nakho engicabanga ukuthi kuyikho emhlabeni, isizathu sokuthi ilanga liphume laphayana empumalanga lithi lize liyoshona entshonalanga, isizathu ukuthi hayi umhlaba usuke ujikeleza ndawonenye. Ingakho ke nubone ngathi ke na ilanga lenze njani liyaphuma kanti aliphuma. Omunye athi hayi cha ilanga mina ngazi ukuthi ke na ngale kunamanzi, lawo manzi lawo kukhona lapho isilwane esikhulu esifike njena sigwinye ilanga uma ilanga liya. Uyabona indlela leyo abantu abachaza ngayo izimo zemvelo. Kodwa ke na bese ke na sibheke kuphi? Sibheke kumkhuba ukuthi ke na asinandaba nolwazi. Sisebheke ke na umkhuba ukuthi ke na kuze ulimise lelwazi lwakho uzuthi nje kunesilwane lapha yana esigwinya lelanga leli noma ke na ilanga sikhule kuthiwa lingena emanzini, sikhule kuthiwa lihamba kwezinye indawo ezobumnyama kanjani njani. Bese sibuza ukuthi ke na yini into yenzile ukuthi uvivinye lolwazi lwakho oza nalo noma lo mcabango wakho ukuze ufinyelele lapho khona sokuthi ke na impela ke na nali ulwazi oluyilo, nawu umkhuba, nayi into eyiyo. Yini le oyenzile? Yiyo ke into esihlukanisayo ke lapha ke ubone ke na kukhona abantu laba esebabizwa ngamabhecezi ama-pseudo science, pseudo knowledge. Uyabona ke nalaba kuthiwa ama-science noma ke na aba-scientific abo ukuthi ke na bona baqhuba ke na izinto ngokwemvelo. Sakhuluma ke na lapha ke na ngeviki elendlule noma ke na leli landulela leli lendlule siyakhuluma ngo-utu ukuthi ke noma sikhuluma ngohlala sikhuluma ke na ngemvelaphilo, nakhona mase sikhuluma futhi ngomoya sikhuluma ke na ngale mvelaphilo lena ekamoya. Siyothola ukuthi ke na asikwazi ukuthi sikhulume ngayo size sigijime nje impela singazange sibuyele laphana elwazini luka utu. Utu uyini na noma yini utu? Lapho size sizothola khona untu, sizethole khona ini isintu.
sachaza ukuthi kena legama leli utu lisuke kena lichaza ukuthula. Kodwa lokuthula lokhu okukhongwa ngokungafumani noma ukungatholi umsindo lapho ubheke khona ukuthola lo msindo lo. Lokho kubalulekile. Akusikona nje ukuthi ucwaka. Kodwa ke ucwaka lapho khona ubheke ukuthola umsindo ungawutholi. Lezo simo leso kena singutu. Kuthi kena anginanto noma kunanto noma kwathula kwathi tu umsindo. Manje kena igama leli kena utu kena lisenza ukuthi sikhumbule ukuthi kena umsuka ukuthi size sikwazi njena ukuhlaziya kuze kuvele nje uhla uvela kuphi. Lo mkhuba lona kena okatu iwona lona owandulela kena umkhuba lona wokuzindla okufaniswa kena nalaba kena abale entshonalanga okunjengoBuddha, amaHindu kanye futhi amaChina. Uyabona ke lapho khona abantu bakwazi ukuthi benze njani bahlale nje nabazinze kungabi nanto ebanyakazisayo umcabango wabo ukwazi ukuthi uqoqane ubuthane ube nokuthula. Leyo nto leyo lo mkhuba loyo owagcwaliswa kakhulu mandulo kwathola ukuthi kena unika abantu ukuhlakanipha namandla. Abantu bathola sebageqa sebavumbula ikhono lomzimba ebebekade bangazi ukuthi umzimba unalo. Abantu bakwazi ukuthi babe nokuqina, abanye sebakwazi nokubamba imililo, abanye sebakwazi nokuhamba endaweni ezibandayo ngendlela emangalisa ngenxa yokuthi abantu kena besebangene lo mkhuba lona okwatu ukuthi okhokho kubona bekuyimvelaphilo yokufuna ukuthi umuntu yena uvelaphi. Yilapho khona ke nalo ilanga laze lathwa ngokuthiwa nguntu ngoba nalo ilanga uma libheka liyinto ethulile lapho khona ubheke ukuthi uzothola umsindo elangeni. Ezinye izinto kena eziphezulu esibhakabhakeni nokunye makuthulile kuyazwakala noma kuyaqondakala ukuthi kungani kuthulile ngoba okuningi kumile nje ukuthi ensi noma ubheke ukuthi. Kodwa ilanga yinto uyibonayo ukuthi cha lento leni iyahamba, nayi lento iyahamba lapho iyahamba phela. Nawo futhi iyakhipha nomlilo lento lena nokukhanya. Kodwa kukho konke ekwenzayo ayinamsindo lutho, ithulile nje. Hayi ilanga liyakhuluma emtimbeni maselishisa. Ngaphandle ke nakwalokho ke nokuthi ke noluzwa wena ke sozukushisa lona ke alikhulumi akuzwakali nomsindo othi uyabona ke na njengenyoni uma indiza uyizwa shu 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 shu. Yona nje ithulile nje. Noma kuduma kwelitulu anelitulu saliva maliduma. Sini manje ilanga lide lokho ya ngiyakuthola. Imvula nayo iyazwakala nayo nomsindo wawo, umoya nawo nomsindo wawo. Kodwa lona nje lithethu kwase ke nakubonakala ke lapho ukuthi kunokuqondana ukuthi lo tu lona esimthola kithina nguyena futhi lo yatulo yanangiya lapha yana futhi tu. Uma ke uyesu Maria uyothola ukuthi kunalona ke uNkulunkulu waseSumaria noma isithixo kena esikade sibizwa ngokuthiwa uNtu. Beka uNkulunkulu kuntu kena noma inkosi bekade ziphila ngalezo inkathi lezo okuthi kena siyabona kena yilapho khona sithola legama leli la untu. Abantu bebuza ukuthi kena lilotshwe kuphi untu lona kena ubulotshwe kuphi, ulotshiwe impela ebhaceni ukuthi kena impela kwakukhona umuntu ongazi umbize wena idlozi umbize umkhulu womkhulu kodwa kulotshiwe ukhona nakoma museum likhona lo gama leli ukuthi kwakukhona untu uNkulunkulu welanga. Njengoba manje nathi ke nasingiuntu singabantu sithi ke manje sifuna ukuqonda ukufunda isintu. Sifunda ini umkhuba wani umkhuba lo oyilanga ukuthi ke na unalokho ke na kwatu okwageqwa ngokhokho mandulo. Lokho kubalekile ke na kulomsebenzi esiwenzayo ukuthi ke na size sifinyelele lapho khona siqonda i-science ilaphilo kanye futhi ke nayo ke indlela kamoya. Sesicazile ke lokho ke kuhle ukuthi manje ke sibuye ke manje sizoyindlala kahle ke lindaba lena ke eyimvilophilo ngoba ke sesiqonda lokho sisaqonda ukuthi ke imvilaphilo isuke ke ikhonga ubuqotho. Cha kubamba lapha before sifika kule mvelaphilo lapha ngifuna sibuyele kule ndzaba le lwazi lele ukuthi okay
isayensi esikhuluma ngelwati sine besati bekungadzingi ukuthi sikakhe ligama lokuthi la siyati ngoba besati ngoba kunalento futhi yokubelieve le ngiyibonile ukuthi okay besibelieve la nethi ngoba ngilama system lokuthi nyalo sekufuna sibhalelwe ebhukwini ukuthi umuntu bekati kahle nje umuntu bekati nokuthi uvelaphi bowati ukuthi siyimvelo ngakubona phela lento lebekisile yona kufana nento so questiona umdali nanti ihlahla siyatibona ukuthi la angeke siyibude letinto leli sesingabuta e-store uma utofika uthola likhabishi seliphumile lapha selibekiwe la kuthi okay lisukapi lelikhabishi leli so ufuna kwathi lobeka sibonelo lesilula sinema plants late ama seeds sinalana ama seeds so uma ufuna kwathi ukuthi asukapi la uyawathi ukuthi asuka ensimini ngoba utawabona nalama seeds selasuka e-laboratory lapho ungakuquestiona lokho ukuthi kubuyaphi but not imvelo ukuthi siyiquestione ngiyo lento lebese yasidida kahle kahle ke le masefika ukuthi sesifunana nalokuthi science nekuthi isinto yini ngokuthi siya-distractwa la ubuke-ke lokhu okukhulumayo wena usukhulunyiswa-ke na yini ngomusa ovela kuphi ovela kokhokho labe sithi-ke nabadala lapho-ke nasiyibuye-ke nasithi ukuhlukanisa ukuthi-ke nakukhona labo okhokho laba abasendlulele emhlabeni bese kukhona-ke abadala nanokuthi-ke uma sithi mdala wena sesiyadeketisa nje ngoba uma uthi mdala usususho-ke laba-ke abasebakhombe indlela badala ukuthi-ke sibone yabona ukuthi basidalela iqiniso noma-ke basidalela-ke nendlela yokuphila manje-ke lokho-ke okukhulumayo ngimelana nakho ngiyakuphikisa nje ngalokhu-ke noma-ke ngalawa-ke ekutheni uma uzalwa ungumntwana uzalwa unemibuzo imibuzo akusiyona nto efakwa ekhanda lakho uma somdala iqiniso ukuthi uma usukhula yilapho khona-ke usuwazi kakhulu ungasabuzi khona ngoba manje usuyayazi imikhuba yasemhlabeni noma usuzitshela ukuthi uyazi usuzitshela ukuthi lokhu uyakwazi ukuthi yini nalokhu yini nalokhu yini na kanti-ke uma uzalwa nje ngesimo semvelo umuntu ngendlela edalwe ngayo uvela nje ebuze yini lokhu yini leya uyabona umuntu uyabuza noma abona isilwanyana kavili nje athi hayi cha ivela kuNkulunkulu uyabuza ukuthi yini noNkulunkulu naye uyambuza ukuthi wena sangakuboni nje na yini ukanjani indaba yokubuza into eyemvelo esingamqeqeshi umntwana akakho umuntu oqeqesha umntana wakhe ethi kuyena akubuze umbuzo buza yini le awuzame ukudideka man cha lento lena iyimvelo manje-ke kimina kulokhu-ke okuvezayo nabantu abaningi abakuvezayo besintu ukuthi hayi cha thina besingadinga iy'ncwadi besingadinga ukufunda kungukuthi-ke ngumkhuba lona osovela kuphi ovela-ke ekutheni abadala abasidalulela konke basivedlezela konke lokhu sithe-ke thina sesithathile kubona sabe sesizinza njengomntwana njengathi sesikhulile sobone ngathi manje awusadingi ukuthi ukubuza imibuzo ngenxa yokuthi manje usuyazi futhi bakutshela sebakufaka-ke nabo-ke kwizinga labo usufundile usuphelele-ke lapho akusenakho ukuthi-ke usengabuza-ke nemibuzo etheni ngoba usuyazi ukuthi hayi lento ivela kumdali kodwa-ke awukachazi ukuthi ivela kumdali lento lena kanjani umdali yena uyivize kanjani lento le manje-ke usangathi hayi cha lokho-ke akusikona into okuthi-ke kumele yaziwe yithi thina abantu thina sidaliwe nje siyindalo thina kwamele samukele lokho kudaliwe yilapho-ke nangale viki lele-ke kulamaviki andlulile sathi-ke ukuthinta endabeni kaYeshua sathinta lapho ngoba-ke lelo vangeli lelo-ke yilo-ke elifika-ke bese-ke likhanyisa lapho-ke zikhona indlela esingayichaza ngayo nangesini kodwa ngithatha le kaYeshua ngoba iphelelisiwe yona ekutheni-ke indaba leni kaYeshua ithi ngize lapho ukuzontshela ukuthi ningamadodakazi namadodana kamdali nina uma-ke ningamadodana namadodakazi kamdali niboziphatha-ke njengalabo-ke abangabantwana noma amadodakazi namadodana endlini yakubona endlini yakini
uma usuyindodana impela usindodakazi impela kuwukuthi-ke wena nguwena manje emva kwamama emva kwababa sekuwena cha amagumbi wonke uyazi ukuthi kwenzakala ikho into ongayazi uyazi ukuthi imali ingena kanjani ekhaya uma kungenamali manje abazali abasakwazi manje ukudideka sebakwazi manje ukukhomba wena ukuthi ayihamba ufuna phela isinkwa nawe angithi usoyazi manje ukuthi kuphilwa kanjani kodwa uma usowumntwana awunakho lokho uvela uqhuntsula amehlo ubheka abazali ukuthi-ke nabahambe bona babone ukuthi bayenze njani awazi nokwazi ukuthi kwenzakalani uzusho ukuthi kodwa wayesingadli i-chicken uzitshela ukuthi wena ufike njena esitolo ufike ukhetha ukuthi hayi ngicela-ke ni-chicken ndikini namhlanje ngicela namhlanje pizza imqondo lowo mntwana ngoba akazi ukuthi kwenzakala kanjani nosuke-ke nomntwana bese aba ngumuntu okhonondayo bese-ke kuba umuntu-ke ongazami-ke ukuthi-ke asebenze endlini ngoba vele-ke ngumntwana vele yinto vele leyo-ke engabhekiwe kuyena ukuthi yenzakala kodwa-ke nesekhulile esemdala cha lokho-ke sekuyashintsha sengizama-ke ukuchaza lokho ukuthi-ke nathi-ke simele ukuthi-ke size senze njani sikhule sibe ngamadodana sazi ukuthi ayikho into yenzakala emhlabeni lapha thina singayazi ukuthi yini noma futhi yenzakala kanjani noma kumele yenzakale kanjani yilapho khona-ke imvelaphilo-ke isayensi ingena khona sichubeka lapho-ke leli letawo la kulo mvelophilo ngoba lekungijabulisa usho ukuthi vele sitawufuna sibute ngiko base umuntu ufunzayo aze ayofa kule sibonelo lo bekiseke semali ngijabule ukuthi ubekisele iside leli lihle kuphela nale mali ngalahleka baphenze bayibuthela kimi labantu bayibuthela kimi labantu abazala la endlini baseyilahlekile la impela cha kubalekile ikona lokho ukuthi sikhumbule ukuthi ulwazi alukhulelwa asifiki lapho khona sithi hayi cha sesiyazi khona lapho khona sifika khona sesiyazi lapho khona iqiniso selikhona-ke evikini elizayo-ke sizoye siye siliphenye-ke nale gama leli iqiniso siphenye isiqu bese-ke sizokwenza lona-ke sesikhulume ngayo-ke sizobe sesiyindlalile kahle indaba yethu ukuthi umlaleli-ke ahambe nathi angabi nemibuzo eminingi kodwa naye akwazi ukuphendula nakulaba-ke abamsayo sikulandzela kuphi kusintu kumuntu ofunana ukuthi qhubekela mina-ke sengiyalandela laphana ku-X uSizwe Prince T othi nje Sizwe Prince T uzongithola-ke lapho kanti-ke futhi-ke nabalaleli-ke kukhona uhlelo-ke i-app esizithulayo laphayana kwisintu kule vikili lapho khona abantu-ke bazokwazi ukuthi-ke bathole uhla wemvelo wezinamba badlale ngezinamba le-namba lezi-ke noma-ke lolwazi lelo-inamba leli ikhemikakha i-equation leyo iphuma-ke ekuphenyeni amanamba ngesintu lokho kuyoveza-ke ubufakazi-ke nakubalaleli ukuthi isintu lesi impela siyakwazi ukuhlakaniphisa nakwisayensi nakumathematika kuphendule imibuzo namhlanje ukuthi-ke ibhajisa-ke nabaningi ocwepheshe abakhona emhlabeni le app singayithola ku-Play Store kumbe kuthiwa ubuya ku-announce la maseyiphumeni sizobuya-ke si-announce lapha-ke uma seyiphumile okwamanje-ke kusasilokho kuthiwa i-beta version beta version yakhona-ke kusho ukuthi-ke isantula-ke lena kodwa-ke sisayakha-ke ukuthi zifinyelele lapho no sitawukhumbula asibambane kuleli viki leli tako siyabonga kubonge mina-ke siyabonga kakhulu